Kastatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Unaem ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Tampok ditoy programa tayo. Kastatibyan! Walter, anak, ayan nga'y tay kunak nga igatang ko iti buryas. Awanan na nanang. Inggatang ko ni ti kabarbaro at touchscreen a cellphone ka. Anya, cellphone manan. Kastala ti biyag makiusuak mo't Ay, anyan, cellphone manan. Kauin nagpintas to ba ito'y cellphone ko akabarbaraw? Gimatang ka iti sidaan na balbaluna. Saan nga rod nanang? Pagplitiklat nat da. Kano nagngina mo ngamin to'y cellphone? Ay, Nanang, mabisina kaon. Anyat si daan tayaw. tinapa, kan kamatay nga dabugong na. Ayos! Ha? Intay mga nain! Ayos day taas si daan. Break time tayo gaya man, Alma. Kawamat, agkape tayo Ay, una. Ay, ikan na man nga rod iti kape, Alma. Awan na balon ko akapi kahit. Ha? Ay, kawa na. Kukuha mo tumay sa akape. Ay, agyaman nak Kan dumawatak iti tinapay mo Wana, awan parikot. Ayos! Ay, kukwak amin ng tinapay mo, Alma. Mabisina kahit. Sige Sige. Kukuha mo din na tinapay ko. Wow! Nagpintasin di ta cellphone mo, Walter. Kabarbaraw, panchaw. Nangina day tawi. Aya, ni, imbagman. Sakit kita amat ni, lalakaan lang ti cellphone ko. Ay na. Jakaya tagaramat iti kasta, tanalaka madadaal. Dipindi mo at agaramat. Ay, saan man? Awan serbida kita. Lalakaan da kita cellphone. So ano, kastati ko nam. Ni, pangal daw magaya man. Tay manganan. Ay, kaya wala. Intayon. Nandeng, hintay aglansyan. Ala, intay nga ro daw, intanay. Mabisina ka. Miss, duwa man arise kang pinapaitan? Okay. Miss, uray siya ka. Kastamat lang ti order ko. Okay. Syakmate. Duwa ngayon na po, kan dumawatak iti sabaw. Ha? Awan si Dayo, sir? Awan, miss. O sige, urayan nyo biit ti order yun. O sige, Walter. Mga alakalatan dito isidak. Adumat. Ay, agyaman na ka. Ay, Mga lakamat dito si Daka. Dito ni. ay, win. Ayos. Mangantay nga ro dahil. Anya, kasta tinaramid ni Walter? Ay, una yon, dilagbaeng. Mangag na ka. Ay, uray man numangag na. Anya ko ma. Naglay ngagpasikat. Ipasikat na dagiti gatgatangan na gamit na. Ngam, di mo't makagatang iti kanan na. Kasi ita, simurot amapan mangan iti restaurant. Ngam, inna po'y hilaang ti in-order na. Ay, wan nga rod ka no. Inapoy lakan sabaw ti in-order na. Isa siyempre, injaya da nanding kan pancho dagiti si Danda. Tanarigat mo't ang ada si Dada, idinto ta isukat sa bawlaan. Nakpuskol at talaga ti rupa na. Tangiwat mo. Apod naman. Kanayo na gumatang iti gamit na, sana ipasikat. Ngam, di mat gumatang iti kanan na. Ay, dunita. Sa nga pulong man. Pagplitik. Anya, Alan awan baryak. ikanak iti baintem, tasukatak iti sinsilyo. Awan nga rod. Anya, Alakit din. Yag mong tiba time na ko. Anang, apay akastoy lati si daan ngay. Ugot mo ti kamutay. ay katkastal ati biyaga. Awan nga rod maigatang iti karnay, diag sidatan iti ugot ti kamutay. Karni kumamot At dayantan mo nga igatang ko iti karnay. Anyamot tay. Ugot lati kamuti mo ti si daan. Ay salbag ka, di ka man nagpili-pilay, tawan mo't itad maong igatang ko iti karnay. Sigay mga ka, ngam no di mo kayat, di san laang. Ha? Mangup opisina ka ngagpaisaw, ngam awan mo't maitid mo nga igatang ko iti naimas asidaom. Day tala pa nagpasikat mo ti agadaw.
Alam mga anak kon. Ano sa kon tiugot ti kamote? Ni, adda laptop mo Walter. Imbag man? Uwan na. Kita nagpintas niya. Manungay ti pananggatang mo iti dayta. Naglaka. 20 kila dayta. Nagpintas niya. Kastaya. Ay, lunch break gaya man. Ay. Alma, ada balon mau. Una, nagbalo na. Ay, adon sa hamot ti balon mo ta makipangana langan. Ando ti balon ko asida, ngambasitin na po ikaw. Ingka gumatang itiin na po imaw. Ay, awan mo igatang ko. Si kamat, sa nga pulo laang mo. Awan nga road. Anya, nakagatang ka iti sag to 20,000 na laptop mo. Nga mawan igatang mo itiin na pa, yasag sa nga pulo laang. Awan nga road. Ay na, Walter. Una tabuksit mo. Sakbay ti panagpasikat mo. Ha? Makagatang ka mangagpaiso iti gamit mo. Samo ipaspasikat kada kami. Ngam di ka makagatang iti kanam. Awan nga rod nagbati ako arta mo. Umuta nga mga rod iti sa gasot mo. Taigatang ko iti kanak. Ay na, Walter. Namin anon nga imutang ka kanyak. 20, 50 sa nga gasot. Ngam di ka malagbaya doon. No kwenta ak tinututang mo kanyak kali magasot aminan. Ay, hindi mo matsingsingirinan. Tawan pagbayad ka, oh. Ay, excuse me, Walter. Bayadam ti utang mo kanyak. Agsuswildo ka man. Ilimos mo laka di kanya ka, oh. Ay, sana mabalin. Ipadidak ko iti swildom. Naglaing kang agpasikat, nga magdadawat ka mo, titi ka lang. Nanding, di mo pampansinan ni Walter Ang mga sumurot ka datang aglans. Wan, Pancho. Okay. Oh, ingkay ka di mga aldawan. Nandeng, Pancho. Wan, ngam, ijay lang turo-turo pare. Mala, intay nga rudan. Ha? Wow! Walter! Ayos nagatuday tayo in order mo akanam. Mabsog ka iti hosto no kasta. Mabisina ka men. Ay na, mabisina ka talaga. Makanday na. Gusto lang kanyak dahito eh. May sangay na po eh. Kan may sa order asi daan. 80 pesos lang. Ay, uray siya kamat ata. Iso lang ti budget ko. Manteng, bayadan man pa dito in order ko. Ay na, bayadan mo, bayadak tukin ka. Sige, wan. Nagyan mo na ka. Nanang, inakaon. Diyak kaya timala daw. Isupay nga kiskisay da iti sweldo, tila daw ka. Ay, katun Nay, adamanin ka barbaro sapatos mo, Walter. Una nanang. Siyak, ti kang inginaan ti sapatos na iti opisina may. Kahit manungay ti pinanggatang mo dito sapatos mo. Ay, basta nangina nanang. Ay, nagbalon ka. Ako mo ilinutoy abalunag. Anya nga iti mailutaw. Awan mo't ginatang mo nga ilutaw. Ay, No agsweldo ka nga main, Walter. Gumatang kan iti sidaan abalbalunang. inggatang ko nga rodon iti sapatos ko. Daytakat ti kunakan ka. Tauna ti gumatang kadagiti nagningin agamit mo. Ngam di ka mat gumatang iti sidaan. Ay na, inaki din tani, maladaw ako. Nay. Kabarbaro dahita sapatos mo Walter. Wala. Kitaan, bagay ko niya. Nagpintasan niya. Kasan? Nanginapay dayta. Aya. Daanan ta sapatos mo pare. Gumatang ka iti baro. Di naklatultula din. Pasig nagngingina ti gamit ko. Cellphone, laptop, jacket, sapatos, pantalon, t-shirt. Aya? Awa na. Saan da ka maartapan? Tapasig ang nginginaan ti arwata. Mantan, Alma. Ado da iti sidaan. Inak ag-take out, awan balon ko. Ay, saanan? Ag-share tan diti balon ko. Kita mo, nagado. Ne, ado mo ti balon niya. Ni, kat si ka ngay, Walter. Adda balon mo? Ay, awan nga rod. Makisira man ti balon niya. Ay, saan Ingkag take out iti kanam. Takanan mi daytoy ka ni Alma. Ay, si kantik at Alma. Tag-share kami ka ni Donna iti balon na. Ha? Ha? Awan nga min igatang ko. Uray takabarbaro kan nginginaan mo ta sapatos mo. Ay, uwan nga raw.
Iso nga ron nga awan kwartak ita. Ala, Walter, ingkag take out iti kanam. Ngamen, sanda ka nga ikan dito kanan may. Apag isulaang daytoy kada kami. Ha? Yan anay tayon Nagpuskol at talaga ti rupam anya, Walter. Awan babain mo. Amom ka de. Kababain ti aramid mo. Ha? Nagningi na agpaiso dagiti gamit mo. Ngam awan igatang mo itik kanam. Kastay na ko nakon, Walter. Una ti buksit mo. Sakbay ti panagpasikat mo. Ngarud pasikat ka mo ta pasikat. Ngam agdadawat ka mo itik kanam. Pancho, ni Walter, umay dito'y ayan ta. Nini. Umay sakit di makilamisaan ka data. Makilamay sa anak man. Pancho, bumuludak man iti sa gasot mo. Sa nga gasot? Ibayad ko iti in order ko. Anya? Sa gasot lang. Bayadak tumilaan. Alma, bumuludak man iti 500 mo. Tapag plitik ko ma. Ay, awang kwartak. Alamot tan Awang ngarud kwartak. Ay, ditakan, agawid akon. Duna, intan! Alma, si kalati mabalin ko apagutangan. Ay, ingkag cash advance Sana siyak tireng-rengem, Walter. Anya, awan kwarta, Walter. Inggatang ko iti relok nanang. Ay naanak ka, dumawat ako maiti kwartam, taigatang ko iti bagasta. Awan kwarta ako nanang. Ay, anyan ti ugalay mo, Walter. Pulaws adi ka ng tag iti sweldaw. Nga uray la kumapang kusina. Nga uray la kumaigatang iti bugguang. Igatang ko nga rod iti arwatag. Apasay ngagkakangina. Kiwana. Ay, Walter, nagalas ti ugalay. Kababain kalaang. Ay, naanak ko agbalbaliw kan, takababain kalaang. Unaam ti gumatang iti taraon mo, sakbay dagiti agkakangin agamit mo. Agkakangin ang agpaiso terwatan, ngam agkirkiraos magtatyan mo. Sana bali tama eremedyo aklat tamot ti kanag. Aho, jak kanunungan ti kasta nga ramid mo. Agbalbaliw kan, tanakababain kalaang. Ngapay ngay, kastoy lati na sweldo. Nagbasit. Nagaduti na ikisay Walter! Imabot iti pitugas o tinautang mo kanyak. Iso nga yung pakisay kundi taswil daw. Walter, ada na urnong nga upat agasot, anabulod mo kanya. Impakisay ko ni Tiswildom. Walter! Are, 2,000 tinautang mo kanyak. Iso nga impakisay kun iti sweldom, Tadi ka matlang mauray ngagbayad. Saan mata mabalin na libre, Hindi ko pa'y lakot in libre mo. Kasi akmay. Awan pa'y natda sweldo. Manipod ita, sanda ka na pautangan, wano ilibre iti makan. Agpapada tayong agsuswildo. Iso agumatang kamat iti taraon mo. Tikayat mo ngamin, ilibrida ka. Kita mo agkakangina dagiti gamit mo nga ipaspasikat mo kada kami. Pasikat ka, ngam agkirkiraos matabuksit mo. Agbaliw kamat nga taitan, Walter. Ulitak man ang timbagak kan ka idi Unaam ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Pasikat nga mamamagaya migatang mo iti kanam. Agnakam kamat nga taitan, Walter. Saan kan nga umas asidag kada kami, Kaputa, day talag palpalibre ti amom. Kanuray pagpalibre, saan tayo ngay libre? Adamas wildo na, di gumatang iti kanan na. Wana. Iso nga ita, Walter. Aramidon tinakunaken ka ni Alma. Unaam ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Unaem ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.